Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Hello. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Ada penyakit GERD nih. Asam lambungnya tinggi, suka panas ya perut ya. Iya panas banget. Dolek. Namanya GERD, gastroesophagus. Jadi asam lambung tinggi, penekanan gasnya tinggi deh. Bisa nyesek bahkan. Atau merasa panas sebelah bisa. Ini sebelah. Sebelah, sebelah. Colek. Bonus. Sebelah. Tahan. Colek doang. Wah. Wah. Bet. Colek. 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 Lebaran kiri nih kayaknya. Jus. Tadi lewat depan ada hajatan. Iya Pak Haji. Terus akhirnya lewat mana? Muter-muter. Saya nyari-nyari saya. Bener Pak Haji. Colek. Bet. 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 Colek lagi. Colek lagi. Jus. Bet. Bonus. Diskon. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus. Yes.